Film počinje sa sahranom starog školskog direktora. Osoba odgovorna za sahranu je mlada i lepa žena po imenu Jeon Hoa. Ona biva prišla od strane reportera koji sumnja u njen identitet. Razlog za sumnju je što je stari direktor preminuo kao pacijent u terminalnoj fazi raka, ali čudno je to da uzrok njegove smrti nije bio rak. Još čudnije je to što je ostavio svoje celokupno bogatstvo. Nakon što je reporter pokušao da istraži više, nije imao sreće, pa se nakon sahrane ponovo uputio u potragu za njom. Ona živi sama u velikoj vili. Nakon dugog nagovaranja, Jeon Hoa počinje da priča o tome kako je upoznala starog direktora. Ona je bila negovateljica i bila je angažovana da se stara o usamljenom čoveku po imenu Jong, koji je bio u terminalnoj fazi kancera. On je želeo da vodi miran život i želeo je da se Jeon Hoa brine o svim njegovim potrebama do kraja. U narednim danima, otkriva se da se Jong ponaša grubo prema njoj. Postajao bi ljut kada hrana ne bi bila po njegovom ukusu i tražio bi od nje da ga masažira satima. Jedne noći, Jong ima noćnu moru i budi se. Kada se probudi, primeti da Jeon spava, umjesto da ga nadgleda. Besan je i baci čašu vode na nju, ali ona ostaje smirena, a stari čovek ponovo zaspi. Tokom narednih dana, Jeon postepeno otkriva šta Jong voli i šta ne voli i postaje mu sve draža. Jedne večeri, vodi je na ponovno viđenje, gde jedan od Jongovih prijatelja predlaže da peva pesmu na pozornici. Pesma privuče Jonga i na putu kući postaje znatiželjan i pita odakle je naučila pesmu, budući da je to bila omiljena pesma njegove supruge. Onda mu otkriva da ju je naučila od svog bivšeg dečka, koji je nedavno preminuo. Sledećeg dana, dok Jeon radi Jongu pedikir, počinje da priča o svom izgubljenom sinu i spomene da je bio otprilike njenih godina kada je preminuo. Tada pita Jeon zašto je ovde ako bi mogla da provede svoju mladost negde drugde. Ona mu, međutim, ne daje jasan odgovor i kaže da samo sledi put koji joj je određen. Sledećeg dana, Jong doživljava bolan napad i vrišti od bola. Jeon brzo dolazi do njegove sobe da mu pomogne, ali on je moli da umjesto toga pripremi njegovo odelo i ignoriše njegovu pomoć. Kada prestanu bolovi, Jeon mu donosi odelo i on je moli da ide u studio da preuzme fotografiju. Kada Jeon primi fotografiju, shvati da je Jong pokušao da skrati muke. Srećom, stiže baš na vreme da ga spasi. Jong je zahvaljujući njoj na životu. U narednim danima, Jong počinje da pokazuje sve više naklonosti prema Jeon, vodeći je na skupe večere. Tokom obroka, ona pokušava da mu ne dopusti da previše pije, jer je i dalje bolestan, ali srećan Jong je ignoriše i opija se. U svom pijanom stanju, pokušava da flertuje s Jeon, ali razočarana, ona napušta kuću i ostavlja ga samog. Film se zatim vraća u sadašnjost, gde reporter napušta Jeoninu kuću nakon što je otkrio njenu prošlu vezu sa noćnim klubom kao eskort. Napustila je taj posao nakon smrti svog dečka. To zbunjuje reportera u njegovim nastojanjima da sazna istinu. Reporter ponovo kreće u potragu za njom i nailazi na fotografiju muškarca koji mu je poznat. Pita je o tome, ali ona ga izbegava i poziva ga na večeru. Tokom večere, reporter ponovo pita za tog muškarca, a Jeon ostaje tajnovita i odlazi s večere. Te noći, postaje još grublja prema njemu, a on postaje fizički bolestan zbog njenog ponašanja. Međutim, uprkos njenoj surovosti, ona i dalje brine o njemu, ovaj put noseći provokativnu odeću i ponekad ga iskušavajući. Zatim prekida priču u sadašnjosti i odlučuje se umjesto toga ispričati drugu priču o noći kada je upoznala svog dečka. Odvija se u noćnom klubu u kojem je radila. On je bio gost, ali potpuno drugačiji od ostalih muškaraca, bio je stidljiv i tih. Kasnije tog večera, Jeon suočava glavobolje ispred kluba i njen udvarač primeti to, pa joj ponudi lek. Ona ga isprva ismeva i naziva ga dragim. Zatim je poziva na večeru i uskoro počinju vezu. Vraćajući se u sadašnjost, reporter provodi noć u Jeoninoj kući nakon što se opio vinom. Uskoro nalazi Jeon kako plače pod tušem. Ona mu priča o svojoj mračnoj prošlosti i tvrdi da nije ubila starog čoveka i da je nevina. Reporter počinje da osjeća sažaljenje prema njoj, a uskoro drže jedno drugo za ruke. Nakon noći držanja za ruke, reporter se budi i primećuje da Jeon nije tu. Nailazi na staru novinsku vest o Jeoninom dečku. Tada se prisjeća da je Jeonin dečko zapravo sin starog muškarca i da njegov dečko zapravo nije poginuo u saobraćajnoj nesreći, već je oduzeo sebi život nakon traumatičnog iskustva. Reporter, sada još znatiželjniji, započinje dalje istraživanja i otkriva da je Jeon pravila ljubavne napitke i stavljala ih, kako starom čoveku, tako i njemu u piće. Film zatim vraća priču unazad, pokazujući kako je Jong Su pobrijao svoju bradu, izvadio prsten i stavio ga na spavajuću Jeon Hoi. Međutim, ona odbija njegovu prosidbu i postaje hladna prema njemu.
Jong Sup zatim nudi svoju kuću i sav novac, da bi je ubedio da pristane na brak, ali ona ga odbija i napušta ga. Kasnije te noći, Jeon Jua se vraća kući, a Jong Sup je i dalje moli za ljubav. Tada otkriva Jeon Hoi da je zapravo devojka njegovog mrtvog sina i da je tu da bi se osvetila. Ispostavlja se da je razlog smrti Jeoninog dečka bio mržnja njegovog oca nakon što je saznao da mu je sin bio s eskort damom. Njen otac je angažovao nekoliko Jeoninih bivših klijenata da je prate i da drže za ruku, dok je njen sin gledao grešne radnje. To je dovelo do njegovog ludila, a on je naterao auto u pokret i ostavio Jeon Jua uništenu. Nakon što je saznao istinu, šokirani Jong Sup pada na pod, a Jeon Jua odlazi u svoju sobu i zlobno se smeška. Sutradan, Jong Sup je moli za tuširanje, a zatim oduzima sebi život. Dok je Jeon Hoi plakala u svojoj sobi, sljedeći prizor prikazuje Jeonjis na železničkoj stanici kako također pokušava da se ubije, ali je spašavaju duhovi Jong Supa i duh njenog bivšeg dečka. Duh Jong Supa joj govori da joj ne zamera i poziva je da uživa u preostalom životu. Film se završava tako da duhovi Jong Supa i njenog bivšeg dečka mašu prema njoj iz voza.